Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan mana rumah naga kesan yar kata bangko kata dalagan kawan dheerufe bangko kayo kan tadi biya kena sanji cuan nomor kuno sitik di fadde kari tangkan kille lama itti goda icho wala dura kille lama chapse itti goda kola kesan tene ala kape mamara sitik ko pe fadde kan itti godo no wajin lala icho tarari bare da isa ta yo kan i kahap ilaf tu teh kuno makan itti goda kuni bukesi tuda rajiti absuda guraja bakin powderi tikishu si mangka taka sokita kuni sukara mangka takit tikishu si ti mangka gimasha sokiti tigode kuni ana bercuko taka deko hino isi mikroti yo kanimo bishano aiti dabalu dendetani kuno bishan bercuko taka di bishan letiko ada ana letiko wala isu kana fakata boleh dahi dewi kuna harjeti koda harjeti koda malle walin dahi egasi kadi iti kata daya cu aga dai kashani walin dahi tersisa dai kashan kuna amma kana fakate dai kashan bod akan jirai cu dai kasha yo kan dai ka kuna kan lasmaran tur itu kare da hamalki buke situ sani nakati kola furato egasi mo pakan podri sani yo tersistan gari hinto yecu kuna kana fakata kemudian ijabase itu kare da itu lafat agote تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أمل وسجل الله أجرا